Eng Japheth Koome Nchebere niwe kweherera utongoria wa ruhonge rwa borithi angikorwo kwa murogo wake ni President William Ruto niguo kuhetũkio ni bunge ya bũrũri na kuoya ithenya ria Hilary Mutyambai uria ũrĩtie heo rutha ahurukie ihinda rĩa mieri itandatu iria itigarite kandarathi yake na thutha ũcio eherere ũtungata wa borithi. Ginyagia kwa murogo wake Nchebere arari kamanda wa thukuru ya kuheana mathomo megiĩ ũtungata wa borithi na nena tungata arita kamanda wa borithi kaunti-inĩ ya Nairobi. After discussing with Mr. Mutyambai and in consideration of his service to our nation and his health situation, I have accepted that Mr. Mutyambai will proceed on terminal leave. Hamwe na uguo munene wa ruhobnge rwa uthuthuria George Kinoti nianiriire gutiga wira na ruhobnge rwa borithi ni ruritio kuheana ritwa ria uria ukurugamirira wabici iyo riri mutaratara wa gwetha uria ukuihuria ithenya ria Kinoti ukwambiriria guthie na mbere. I have transmitted the same to the National Police Service to proceed with advertising that position, and meanwhile they should get somebody to act in the place of Mr. Kinoti. Kweherera kwa Mutyambai na Kinoti kuronekana gukuruhana na uteti uria ukoretwo ugithie na mbere wa githurano kiria kirigite gutafanio na kwa muhiano mweri-ini wa gatandatu mwaka uyu Ruto nierigite kuga ati ndari na witikio wa wira wa Mutyambai na mweri-ini wa kanana mwaka muthiru ni kwari na githagathago riria ruhonge rwa borithi rwacenjirie maabitha a GSU aria marangagira muici wa munini wa president na makirehe AP na Mutyambai arari mumemba wa kamiti ya kuheana motaro maugiteri kamiti iria yakuruhanirio na njama ya kwenda kugarurania moimirira ma githurano kinene maya ari o mamwe ma maria maracora mbica ya ngwataniro ngagayu gatagati ka Ruto na Mutyambai. We have the most incompetent Inspector General of Police, I think, in the world. Mwena-ini wake Kinoti ndakoretwo na ngwataniro njega na Ruto na kwa muhiano ni hindi ya gicanjama gia guikio ngono kwa raia atatu a Venezuela kiharo-ini kia JKIA thiko nini tu mbere ya githurano, undu uria Ruto okireire na njira nene na Kinoti akoretwo agiukirirwo ni mwaho wa Kenya Kwanza kirikana ni arahuthagirwo ni thirikari ya Uhuru Kenyatta kuingiria uteti haro-ini ya ungumania na guikio ngono kwa munini wa president Rigathi wa Gachagua na kuo gukionekana gukorwo kuri na kihumo kia ngwataniro thigithu amu ona Gachagua nerigite kuga ati riu DCI ndiri huthikaga kwagagia magavana. Huyo Kinoti hakuna kitu amefanya kwa hii Kenya, anaendesha tu makesi ya kisiasa. Yeye ni mtu ya sinema, anaendesha makesi kwa magazeti. Mutyambai atuikire munene wa borithi mwaka wa 2019 guku nake Kinoti akioerera utongoria wa DCI mwaka wa 2018 handu-ini ha Kameme TV ritwa riakwa ni Kimani wa Gujiri.